Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresieb lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak sadikatjuam. Solok salisantilhu rikin saralux. Nikay sa lachol ut nikela gurbal sa huntik reheble kakangel solok sa lisantilhu lish kholomi le qatsolbal chiruli shamana in nashje tsaqalaqi qo rikin li Christ ut lish kholomi le qatsolbal chiruli kutana in nashje qwi lish nale ut lish nawom li Dios la khop kishbanu jakhun li batsom parna tawmank li nawom parna kwank lish tawbal ruchish khunil. Ha'i nakatausa li Job capítulo 28 versículo 12. Ut le apóstol Pablo nashsume li patsomain. Nakakkwirikin le kakwa Jesus. Hukanash cheque li Colosenses 2:3. Rikinaan muchish junil li chamal sasal li chabil kaush ut li naleb. Kuikwan rikin le kakwa Jesus. Kanawak naktoruk shtawbal ruchish junil li rahom chirish le kachuam. Shpanak rikin le kakwa Jesus. Kikot besik chishunil, chiru chishunil, liru chichoch, lishku bambil kanjeli qakwa Dios chirish, liqa kolbal. Arin kwanchik hunli patsom, karwaj enak le apostol Pablo kishtzibali hu Colosenses. Renak eblak papanel, ho epchak li kwankepchak sa lishkutankil apostol Pablo, panak epchak lak Colosas, ho chokeanak kwan, renak takanaw, arkwan li esilal li chabil, ut barkwan li inkaus barkwan li jalpala il na lep li nashkutchiqu li ruchichoch narajaqwi naqkwan qo sa junajil junajaqu sa lishnimal ishrahom li qakwa Dios nashyeqilihu Colosenses 2:4 ninye ha inere renak maani chipala inqere rikin lishchaqalil ru atin ut yalaqwi naqchirish li ratin li qakwa Dios Kwan num takhenak chik eblina lep aban moko chishkuni lepta yal na balep li balak chisa kahkwi link anashkesh chol solbali ratin li qakwa Dios narun tishpab li barkwan nekeshke li kyal balak utunel li kyal balak profet shbana kanashk angel lima usakkwing shbach alru li kyal utain ashal shiw chokre la babanel abanan li apostol Pablo nasaw akwish all rikinep lahpabanel shbanak tikchan yokep chishpabangil qakwa Dios hainarak nashche naqchanchan tagwi nak yokep chishtaqingil qakwa Jesus salihunjun relish chok rikin lishpabale nashche el versículo 5 relish capítulo li Colosenses kaho nak ninsahok chirilbal lishjunajile chol utlish kakwilal le babal chirish li Christ Uta ina atinak chirish junchik li naleb. Lish tusbal ruchish junil. Shnaupal nak kwan jun li anina kamok be. Shnaupal nak la oyo gosh taqinkil jun li ani li kyochik utuke artoshik. Re nakinka toshik chimuko saliqanim chimuko saliqatse. Tik ban nak kwan ko saliqababal. Li apostol Pablo ki atinak chirish chanru nak ajelru nak jokanak junelik. Tustuqru muko chachayin bilaqta li junjun qyok chishpabangili barkwan nashkoshla naqus inka kwan jun tsaqali naqataqe chiqajunilo uthaan li Cristo Jesus hukanak li apostol Pablo naqki atinak chirishain chanru naqkwan qepsa junak litsol ajelru shnawbal naqyokosh taqingil lishtikila lishcho li qakwa Jesus joli junjun chi igles kwan jun lik angel li nabanumang chirish Saish sikbal hunak reheblitak amok be sa igles. Liqasqits ina intento naqtishkut besin naqkawish chol sa lishpabal. Naqkoqolish chol rikin liqakwa Dios. Re naqchiqajunilo
Junakaj li kakaush sali kapabal chirish li kakwa Dios. Moko halang ta li nawom li yokochish anunkil manakshtu aminkil manakchish kutupal chiruheb li junte sal. Renak li resila li kolbay takulak sash benchish judi li ruchichoch ho junchi esil li moko bach bilak taru kama nakish kanam li kakwa Jesus. Utreish takbal li katzolbalain. Nakikirital chandrunak li Apostol Pablo rikin lishkutum reheb jaklak Kolosas utke anak ko nakwi sash usbalep sash kambalep shpechi tik eblak papanel kokolish chol shbanak nashnaw nakinga chikte shuk lish pabalep nakinga chikte michek salish papalep kauban shakshokep salish pabalep renak maka hunak likaru taruk chit ano kebre sa lipapalain kaut shbanakan nashnaw ut nashpap naklish pabalep kohko saliratin li kakwa Dios saliratin li kakwa Jesus maka lipaltil chisa sakal banreru utchihokain eblah pala akutunel inga te ruok chishtan balep manak chish khal balep lish pabalep li akshish naw chakchik hebaan usta sa ebla kagutan kila nakwan tohna ilmank na bal reheb li nalebain chirishep lah pala akutunel chirish li ratin li kakwa Dios li nikesh pachru na balep akwi li yokep chisach ksash kabahain inga tashak takakanaw shpa bangil li ratin li kakwa Dios shbanak aran nakataw chishkuni li yal chirish li kakolbal li Dios chusop te sien kakwe nakatkoy peni sa hojik li kakangel.